Sasisin pat ngipinang subahay pi barok cakani ka channel ko jungi bat hakani ka video ngimpe yakani ka post kebrang shalat mai po Shillong. Subscribe yakani ka channel but turn on your notification bell ru kana mo pinumdo iki videos kibing upload. Pila ban follow ru ya ka Instagram account ko jungi. Yakani ka post lapalai taka Meghalaya Basin Management Agency lani ka MBMA mentau banai araja rapsa. Agartang jangan ka post kedai technical assistant. Last date lani ka tarik ka bakado bapilaban submit ki applications kedai ukad artarik banai August araja rapsa. Yakani ka post technical assistant ka apply ka way ka jaka jong ka posting kedai po Shillong ka age limit lani ka kerta ka bahedo kedai sabusan senam ka salary lani ka tulap kedai lap kena hajar hakshi banai. Pakai educational qualification kalau kumni. Peladiban pendap ya ka post graduation hak science, bat kin kam I preference itu ki candidates ki badan ya ka degree lene ka diploma hak ka food safety. Piran kam arsnam working experience hak ka field ka bayahab. Piran kam knowledge through haki equipment but machinery. Pidi bandang ban penyedai baki way but pidi bandang roki communication but presentation skills. But pidi ru bandang ban pentrik kam yuki Microsoft Office tools. Candidates ki belong eligible baik buku apan apply kan ke post pihaban apply online link baka online application form but ya kan ka link ngal iPod description jong video.